Muchas gracias a todos por haber, queridos Berknadas, muchas gracias a todos por haber estado en este Berkey Games Express. Esperemos que os haya gustado. Cid en comentarios cuál juego os ha gustado, cuál no, qué opináis de cada uno de los juegos. Y espero que os haya gustado. Dadle al me gusta, suscribiros, darle a la campanita que esté bien oscurita y con la flechita que está justo al lado, y tenéis dos vídeos que son sugeridos a continuación para continuar vuestra aventura en Berkey Games o Ludo Berkey en este caso. Merci à tous les Berkinotes pour avoir suivi ce Berkey Games Express. J'espère que vous en aurez profité. Dites lequel vous avez aimé le plus. Abonnez-vous. Donnez à la petite fléchette qui est côté de la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et voici deux vidéos que vous sont suggérées à continuation. Merci pour continuer vos aventures sur Ludo Berkey ou dans le futur sur Berkey Games. Merci a tous. Moltes gràcies a tots. Gràcies a voluts Berkinautes per haver seguit aquest Berkey Games Express. Espero que us hagi agradat, que l'hagueu dit. Dieu en els comentaris quin joc us ha agradat i subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta, la fletxeta que està just al costat per rebre totes les notificacions del Ludo Berkey o Berkey Games, perquè en un futur es dirà Berkey Games i en parlarem. I què més? I dos vídeos que són suggerits a continuació per seguir la vostra aventura a Berkey Games o Ludo Berkey, segons com es digui, en el moment que estigueu veient aquest Berkey Games Express. Moltes gràcies a tots i a la propera.